Саламатсызбы, біз икенче дәресте башлайбыз. Мен Рамиль Кутдусов булам. Икенче ярыр безнең башкорт халык йөры Һандуғас. Ул безнең башкорт халкының үденең Уралына йырлаган ода дип уйлыйм. Һандуғас ярында башкорттың Уралды төяк итеп, унда яшәп һәм Уралга дан йыры, Уралды ничек итеп яратуы күренә. Йырла егет киреп киң күкрәген яңгыратып Уралдың да буйдарын. Йырла егет киреп киң күкрәген яңгыратып Уралдың буйдарын кайдалagын айрай Һандуғас буйы кайларын далайы туғайда кайдалagын айрай Һандуғас буйы кайларын далайы туғайда. Яш йөрәккә еңдән сыккан йырдар дәртләндерен Уралдың улдарын кайдалagын айрай Һандуғас буйы кайларын далай туғайда кайдалagын айрай Һандуғас буйы кайларын далай туғайда. Әле генә мин һеҙгә башҡорт халыҡ йыры Һандуғасты йырлап күрһәттем. Шуның менән безнең икенсе дәресебеҙ тамам.